Miaten onak kail, more amayan. Provali rahit more tunian taimok, kwa multuitin. Kwanek tunian onanahi, ka envatian onen min irvasi. Ahitas kwa vianat tinemok. Kayenges kur keihoen kambetisowen. Taunah vasi vionen. Kay mumonto na vasi, kamumonto na vasi enteilang. Kay mumonteilang ka outnetan. Tau na vasi ay mumonitahot. Katau na vasi rielat mo kapitahos kakay maritimok. Ay mumonto na vasi kwa mol, raltiran dan vasi kail. Ebus kurvuli mias ran atan ka mumon miatin kwa mulamu. Kay musehva ani kasan maulian mini. Ahi ling isen vi atam. Ebus ahi mumon ahin kwa mulamu kwa fahi ason atam. Atam ling isen if. Ahi mumon kail akila apaselus ka abaremtem. Sakini kail akila abalah ruai batal kai. Kail aruan tomat kasian en more ahi mok kwa isen iden. Ahi roven kail. Fayan tovuol, mahian tovuol, kamatian tovuol. Ahi biten min atam. Nabitani minuk, kian pasi hayay en vatiay pasi, kakonan detay, munakiani kimat. Kaabang tay, asub onen nininti sakail isen temat lupos if. Kaahin kan hayay ko ahivit nande, atamemun kani. Lahruayan one alu ran min ahi matut. Long rasian nek apisian tisayan. Tisayan tobuolan ahi. Kuakil tisayan on imul irtote hatan mini. Fen ko alorlong kate ahi sila atam ka if. Lumiaran ka lumimau. Ahi furoh ka tisayan maritimok. Mengkatian onen ahivit, miatin hehul tisayan onen. Kuamumon tisayan hemat. En lain onen atam ka if, kay lakurtay mahian kamatian. Kaahi en vatian onen mulasan miatin. Kay sak mesetuay en sisi fakas mimowen katisayan ran kail. En tus onen ahi. Kay risisi fotut miatin kail ran mahian kail ko amumoni. Hesakini kail akile apatovatan mini lisinges. Ahi rielat sisi tay min miatin ko isen Abraham. Kay vi miatin ko alongkatruen ahi. Abraham muntasinahi ka fo homini. Ahi vatkati keke hetokol kati. Ahi vitanivit en Abraham hetokol kat miatin vasi tenot netan. Ahi vitanimin Abraham. Netokol katuk. Titam ka titam kail ima ihihulumok heswal fayenten atas. Kakail ihihulumok isulin hitu tentelang. Abraham kur anatenen ahi. Fantasianonen ahi vit kaitahos. Ahi kur ravikei ka ahi les Abraham fitunali. Abang tay ahi sakfis Abraham keke falasi munakay muntasin ahi kalongkat mengkatian onen. Fitan min Abraham hekur natnali kahesani hehisanian mini. Abraham kelia keke vien natnali ahi vatkati hesan titiali kel hiholu. Apa aseni muntasin ahi ka sakmese fuas natnali vahisanian tay mini. Kay perkati ka lingyan af kwa alingyan afet ten sanian nesa. Evus Abraham kurnaif fit vasal natnali. Ka ahivit Abraham kono waste ehon nakila keke kek ko po homin naw ka kosak mise ko palongkat naw. Evus Abraham le sip kwa mehos hon verai en hole aitai. Sakani kur sip kwa ahisani mini muasi visanian kurfulin natnali. Napang ahi san sip kwa famat fakis titan Abraham. Ahi rilat mari en vatianonen. Kaimun rilat sisi ke vasan mari sanian onen natnali hemat ventisayan onen matin kail.
Ahai sakmese keke hesan natna litas. Kuasaan keisasen vakur fulin miatin keil. Mula muan Abraham, ahai vitan min profetonen keke hesan more miatin tai onen, kwa mutolas. Kwa fahisen miatin keil en more sisi kwa abualeni. Kay hakulat tisayan onen miatin, kwa kuranat tineni, kalongkat hihiseyan keilonen. Ka prophet keil, abis miatin nenek, en Messiah, kwa ihasi, himiatin kwa heka en lain onen Abraham. Sua hauluva, kata wen Messiah famai, prophet keil aselus usil tonah keil, kay homoni katunah keil kwa hekistaleni. Prophet tai isen Isaiah, fiteni keke Messiah, hehitan more long yen, min kwa keil tonah ni tovuol, ka kwa keil en aim takei imaluf. Metavar keil ilili, kwa keil akur mahian ven mesap keil imalup. Kay hitani min miatin keil, abong mai nabong ahiyasup fatia la tausiyenonen min miatin keil. Prophet, fiteni keke en mirgel, ahin hautai kwa rengingen miatin, hemias ka hehasi ehon. Kakei hehisi en ahi rovenir. Prophet keil, abitenimun out kwa Messiah ihasi ien. Keil abitenimun keke kei hehanem en taun tenot Jerusalem, tasufal asup holu. Katuna litai hemailati ihulian hanu mautai kahalualim. Prophet keil abit Messiah hesalat maulian onen uasi, kaahi hetadilatrus yen matian en avong etel. Prophet keil abitenimun keke Messiah hehinaris ven ahi en mahmahtai. Evus hemitaris en otnetan, kaahi hesani mini keihoen kwa falikat miatin keil lisinges. Sua holu, kata wen prophet keil, lain onen Abraham kistal mai vi Yesu. Nabong miatin keil alas asa kwa mumani, keil amuntami keke maulian onen vothot en asa prophet keil abiteni usil Messiah. Tunian kwanik, fit usil ise vi Yesu, riela tona kwa kay viteni ka mumani. Kakeil, abitahiten asa kwa alasi en abong onen Yesu. Meheles kay, helhehihise, kahesak rabi miatin keil, kakami mehelasi keke kei hemayeni hemat, hesubal kwa ahi vatkati. Kakami mehelasi hemukabi, ahi heta dilatrusi en maulian, ebus kokula kopakur tokol katian kwa ahi vatkati. En lain onen Abraham mai vi country tenot Israel. Keil arwen atan kwa abisian kaleli, Samaria kasutia. Abisikeil en siu, kwakil armita siu, abisikeil en sentail. En abong kwa mirom keil akur atan tenut Israel, ain hautai kwa visiu isen Mary, roen taun tenut Nazareth. Apat kati, fato-fatan min meatintai isen Joseph, kan loro tevea, out fatas. Abong tai, ahi sila angelo Gabriel, fahisu min Mary. Ka angelo fiteni minivit, kona metaute Mary, ahi si kay holumok fenuk, kimias en tibabatay, kikuri hehi miahos, kiling isen hehi Yesu. Mary fet kesi, nikur tibaba hamukabi, naringen miatin vea. Angelo fiteni vit, ninin fotut he mai venuk, kakay huan onen ahi, hesakinuk kimias. Ehon kwa kikuri hehi fotut, ihisi en natin ahi. Kata wan abong enne, Mary mea kafaven Elizabeth, kwa kaimun fese salvakur ehon. Moray Elizabeth fit, ahi rokol katuk, mulin ahin vasikeil. Tokol katian mulen tifaba onom, nabong nalonguk kobitan more minnaw, titiali name en now, food and sien. Mary fit, en tinok, namas ahiyasuf, namun nafatlat isen ahiyasup, venikei muntem katnaw. Nabi ahin kurenenges, kosaheha miatin vasi ihiten keke ahi rokol kat inaw. Ka angelo onen ahi, viten min Joseph keke hekur Mary hehi ahin onen. Kakai romatil te fatal mini, rokol abong gua Mary kur natnali. En abong enek,
Augustus Caesar vi abad tenot Rom. Kay sanren min miaten kail ihari senot onen abu kail talamu. Kaitis isi en tustayonen. Sakini si Yosef Kurmeri lupa enus sen abu onen kail talamu enot Bethlehem. Kanabang lumur sama enot Bethlehem, abang Malvin bin fakur tifaba. Kailu lupa loro en aim omon puluk kasip kail, peni out tabuan lobatuyen. Enot tenek meri kurmoiti onen fi mia house. En fongyen enek, miaten kail koa amul alosil kat sip en mari misaita ay fesesal Bethlehem. Hati tas, angelo tayo nen ahi yasuk, bita kristalen kail, kamu ohyan onen ahi, ritin rahit kail. Angelo vit, kosatenek enot Bethlehem, miaten ten bututien apa situay, kay vi Mesaya. Sakini, miaten kail koa alosil kat sip, amulo hubayan metemal apalas tibaba. Kail alas meri kailu si Yosef, ka alas tibaba mun matilen avet kwa umunay aan puluk mulian. Ka abiten asa kwa angelo vit usili en tibaba ennek. Abang hotel, si Yosef ka meri luling isen tibaba vi Yesu, kwa anetiteni vi Yehova mutut miatin. Ebus, luguri vayan aim fotut kalosani min ahi. En aim fotut, un matutay mule connect isen Simeon. Nininonen fatkati mini keke hermatemau hetokol abang kwa heles Mesaya, kasimion les tivaba Yesu. Kevit, asu, kosa kokila kapwamaen nau mamaten tomat, hatkati nom vi anaten. Inaw na les asub tuay, pakosani votut meaten keil. Mine ay hoten kwa keil arbite siu, kahasan muohien min meaten keil tenut Israel. Kasimion rokol kat ketel. Nabang lumumvasin tau na kwa tus fatut viteni, si Yosef ka meri luwaris Nazaret enot kationeatel enot Galili. Ka Yesu mol aven maike, filelawen metesawen katokol kationenahi mulian. Nabang suwa onen Yesu tentanelu, si Yosef ka meri luguri va Jerusalem, en ale kwa abisi en anienten mulawi. Nabang ale muli telwaris teim, kailu lamuntemi Yesu ran min kail, kakay ros Jerusalem. Si Yosef ka meri luwaris lo lekat kay abang etel. Lupotini en infotut roran min tiser kail, bulong kail kapis kail en selusien. Kail wasi along selusien onen Yesu, amut timanin en ilelien ka selusien onen. Kailu lumutimanin hulu nabang lulesi. Meri visi, natkuli fensa kamumuni mukok min komal, melmun tem ko hulu, melmun mellekatuk. Ka Yesu fit kisivit, mellekat na ofensa. Milringani kekenin nito en tem sen tataonak. Kaluringen an naititan selusienonen. Kay varis enot Nazaret ran min kailu. Kay maul, may vimarimiatin, kafilelawan metisawen. Kain patian onenahi mulen Yesu kamiatin pasikail kwa akili. Kwanek fitunian anatin usil maulian onen Yesu. Akuri en longlong yen onen Luk. Yesu. En avong kwa Yesu mea vi marimiatin, Pontius Pilate fi kapman tenut Sutia, ka Herod fi asup tenut Galili. Anas ka Kayavas luvi asup holu onen siukail. Selusian onenahi may ven Sion natnali Elsabet. Sakini Sion mulkarahit ka fitehiten selusian onen ahi min meatin kail. Mehehilas maulian onami ranti sayan. Ka fiteni min kail, mehetola senoay kwa abisi en baptize. Meheling sakyan di sakail ka mehusil ahi. Meaten kail holu, umayan metemal kail tenot Israel. Ka abis methos fentisayan kail oni, ka kay vi baptizen kail en owaisal sotan. Kay abisi en John baptize.
Prophet Isaiah mutis usil Sion vit. Itaingon reatai hehiso enot folfol hehit. Mehesak mesen sisi onen asuf. Anatin mehesak ravi sisi onen hemmal. Mehesak ravi sisi vasikail ko akalkali hemai hehi ait. Kami atin kail ilestai ko ahisila fautut maulian kailoni. Farasi kasat kail umay Sion vit. Kami masubal datal di sakail. Isasalkat kami ke kembe bala hosay ran mahiyan ko ahi hasani min kami. Kami atin kail avis Sion. Mehuman sa. Sion vitan min kail vit. Munak eisin mom elu. Kisani min tay ko amonto vuol. Munak tayan kami aninan mul. Hetiti min ko aninan to vuol. Evos meaden talubusian kail tentakis avisi. Teaser mehumon sa. Kay vitani min kail menalah temani tentakis na lin asakaf man vitani. Kami aten tafayan kail emun avisi avit. Mehumon sa. Kay vit menakeh kata meaten kail keke abasan mani min kami. Minomon talubusian min meaten kail ventona kwa kami mekilia kail armumonte. Mehesi kami en hulian kail meguri. Meaten kail amul amuntem usil Sion. Fahes sakai vi Mesaya. Ka Sion vit kilea kei rovite Mesaya. Kei vitrisi inaw na vi baptizen kami anoay. Ka kwa hekata wannaw kei vi hetamenemok mullinaw. Kanarwen finte mahimiaten tong mianonen. Kei vare hei baptizen kami endinin fotut kaen ahang. Kei sakmese vatitivas utiwit ran ingeti. Utiwit ko tahos, helah ruweni helingyan aimteni, ka ingay tikail, henitian mariahang ko sa karaspagus. Enabong enek, Yesu kain metemal tenot Nazaret, keke Sion fahi baptizen kei. Kanapong Yesu mulfis, keilas foiteh tenot nesa mutah. Kaninin fotut mukamita subal ami karundanen kei. Kareatai viso ka enot nasavit. Kei kovinat kulikatian natin kwa envatianonak mulenuk kana sinamok fenuk. Yesus sua onan hanumautai kahaluale memon. Kei loh koven owaisal sotan. Kei vilalawen ninin votut, kaninin votut mulamuni fa enot folfol. Enot tenek, temat kwa vihet tamen eninin tisakail sakwis Yesu abong hanumau elu. Enabong keilenek, Yesu rokaniante, sakenian kei titen abong enek, amai kati hodu. Katamat fit, Yesu, muna ko binatenahi, kihilas ahatekek hemay hehi feret. Yesu fit kesi musil selusian onan ahi. Fit, meaten romolde en aniananges, kamaulan selusian kailvasi, kwa kistalen ongon ahi. Ebus, temat mulamun Yesu vinanasayan marihong, karielat country vasikail tenot netan mini. Temat viteni min Yesu vit, nisan kay hoan tenot fasinatan minuk. Nakilamasani min meaten saptay kwa ek fati. Asa kwa kay kumani kihanatan minnaw. Kay Yesu vit, hasotin ranaw temat. Dus fatut viteni vit, mehehanatan nanges min Yehova kwa vi ahionomi. Evus, temat kur Yesu vina enot tay na samok, en hoi aim fatut, enot Jerusalem. Katemat, fitrisi minivit, muna kawin natin nahiyan natin, kihut kihitanatan, penitus fatut fitanivit, ahay hemangkat angelo kailonen itingwi ravikik. Hesakini, huli katuk, kirmusaboy tayo nahat. Yesu, fit kisivit, fuo, penitus fatut fitanivit,
menasak viste Yehova kwa vi ahionomi. Ebus, Yesu lokovenot volvol, faris enot kaleli. Kay vilelawan kay huan taninin votut, tamul muman miracle. Miaten kail aku revi Yesu, abong kay mulvitan selusian onan ahi. Abong mal vin kwa hiasuyan onan ahi mulmai. Mehe hiles rantisayan ka mehe kuranatin en longlongyen. Miaten kail abit usili ka rahit otenek ka abatilat isen. Subal kwa lises kay mumoni mulva en aim tahi hiseyen kail onen siu. En kay titen week kay va en aim tahi hiseyen en ot Nazaret out kwa maulien. Ka abong auluanek abisi en sapat. Kay mulamal fahuli en selusian onen prophet. Kaasan puk onen prophet Asea mini. Yesu fui kafuli. Ninin votut onan Yehova mai sien nau. Rierat nau mahiten moren longlongyen min kuakil to nahoni to buol. Kay sila nau mahiten ni min kuakil amulan nem takay abasital. Kamin kuakil metivar ililiris. Min kuakil amulan hen mesap imalup iha. Kay sila nau mahiten ni keke Yehova rielat apong kuanek pasan kataunian min miatin kailonan. Miatin pasikail enem votut metimulan kay. Ebus, Yesu fiteni, solusian kwa nabuli min kami, may vianatin kosa. Kail amut timanin en solusian kwa fiteni ka avit. Kay binatin Joseph. Yesu fit, kami mehiteni min nau. Tokta, kisakrabi kay. Pensa kon mumanta marmari umin en metimal kationom. Faswal kwa komumoni enot kapaniam. Ka anatin yan kay. Prophet tavuol avamayani en metimal kationan. Napang metin kail alang solusian nek. Kail pasti abu roh kati, amea ka abu dikati Yesu. Kail alehi mearan taon, ka eva tiaba tuilati wahitanatan en facial. Kamual ran fangi meatin kail, ka faris en sisionen. Kail lokoven out Nazaret, ka faro en taon tenot kapaniam en out Galilee. En abong enek, miaten kail tenot Israel amulen hen Rom. Ka Rom mumoni kail min kail en usiti tentakis. Sakini, mi Israel kail eva timok ke Mesaya oni famay votut kail en hen Rom. Abong tay, Yesu mulen vadi oay kaleli kamul visen miaten kail. Evus, Yesu les fort elu enut ut. Kami atin tason hugian kail amulakas net. Sakeni, Yesu fut faen fort onen miatin tason hugian isen Simon. Kwa Yesu fisi en Peter. Ka fisi fatuilat fort fahita fahi habibi ranut ut. Evus, Yesu rontan kamul visen miatin kail. Fangi hetamen kwa amundam hauluan kail keke ataho semok avisi kailan farasi. Yesu vitenta tapolian tay usil kwa kail amuntemi avit kail ataho simok en piesaf kail. Abong tay miaten elu dua en aim fotut luvahis. Tay fi farasi katamun fi miaten tentakis. Ka farasi mulamal sasen ka vis mukok. Namas masuk ahi fenar suvalte miaten sap kail. Narvite metenan kanar luvoste. Hihuri kekenar suvalte miaten tentakis kaye. Feni nuval ran anien abong eluan wik vasi kana santait lisinges minuk. Kamiatin tentakis mula malsautin ran aim potut karolelete vahinanesa. Napang muntem tisaen onen kavit. Ahi em hemahis nau nabi matin tisa.
Nabeten min kami, miaten tentakis, fa en time malen meten ahi, rovite farasi. Kwakel abat tilat kail benanesa, ihita netan. Kwakel rente minoni, fa netan, ahi hat tilat kail. Ebus, Yesu viteni min Simon, halis laat fort, fa hita en anef, kami heson net keke mebalah temesau. Ka Simon vit, asuf, memum kei hen vongian rokol visokon, kami sau tobuol. Kapeni kei koviteni, mebasak vis risi. Sakeni, ason net vita netan. Hatitas netoni vilelawen misau, kapese sal netoni famahoy. Abis itu sapkeil en usifot umay ka agaton keil. Abus, keil asien fort fasikeilu, faviu fasasalilu pamarenturis. Evus, Simon Peter ran minte sabamun keil, alas tali misawan fort, amut timanineni. Nawang Simon les asa kwa kuraut, fiteni min Yesu vit, tisayan mulen naw, kona mate fesesal ven naw. Kona metaute, Yesu viten min Simon, kosaheha kihimiatin tason hukian ven miatin keil. En abong sap, Yesu selus min miatin sap keil. Almay ven naw, kami ko amelong ima ven tonah tameas en maulianonomi, kanisan sehian min kami. Mehelong kat naw, kami husil kat naw. Venina meraw karente minonak faanetan. Hesakini, mehotin sehian en maulianonomi. Kami atin tay, isen Cyrus, kwa vi avat tay ten aim tahihi seyen may veni. Kei piah Yesu, natukohin na di vese salvamat, sua onen tentan de luvea. Ek vatidi ko paling hemeni kapalong risi patahos. Ebus, solusian rokol kei. Natmahin kei mat, kona histay mun teaser namay. Napong kei long solusian de nek, Yesu vit, kona metaute, tem katiyan anom hekei hennaw, keke hemouleris. Yesu fa en temsen Cyrus, kalas miatin keil amulamurang venat nahin Cyrus. Yesu romayente miatin sapkeil apausili abahanim. Sakini kurpita tiamis kasion raltata ka mama onen atauli. Kaivit, minestaimun, titi atauli romate, kay mulas matil. Kay vulikat hen. Kay vit. Atauli. Mea. Kamaulian onan atauli muris ka mea. Ebus. Yesu vitani min keil, alsaan anian vani. Kami nahitente, min mesap asa kwa namumon yakok. Kataw en abong enek, Yesu mu alfa, kalas miatin tentakis, isen Matthew Levi, mulrontan en avet taumianonen.
Yesu vitan min Matthew lifai fit amai usil now. Sakeni Matthew lifai mea lokavento na vasikelonen kamusil Yesu. Yesu fina en houtai ke fahis. Fis min ahi en vongyen rokol fisokon. Abangot mulan kay visele laten tan luanges ke abahi elohi honen. Miaten onen kay lenek abahi tehiten morelong longyen ten betemal onen ahi. Tai vi Simon miaten tason hukien. Ranmin Andrew kuatuna li Simon Peter. Ebus ranmin Tiemis natna li Sepeti. Kuatuna li Sion. Philip Ral Bartholomew. Kami atin tentakis Matthew. Ka Thomas. Tiemis natin Alpheus. Ka Simon ko Abisian Silot. Kasiutas natin Tiemis, Kasiutas Iskariot, kuakataw lubos Yesu. Kafangi miatin kail, umay apalong Yesu, kapasakrifi kail ran mesayan oni. Yesu selus min onen kail. Tokol katien helen kwa kail abi liveri, fen meteimal onen ahi vi onami. Tokol katien min kwa kail amekat kail, kosaheha amay harkat temun kami. Tokol katien min kwa kail amurang, kosaheha mehehiteay. Tokol katien min kami, napang miatin kail tinikat kami, ka abit purun isomi, ka abit miatin tisa, fen mimusil now. Mehesi kami, napang amumoni mukonek min kami, ka mehehol en sien, ven uiti mulen utnesa. Kintemi abu kel telamu apurun profet kail, en fatisakien kwanek. Miaten kwa tonhanen holu, mularis fis miatin kwa fi liveri, fosaris kaunonen. Ka Yesuvit, heti samok min kami kwa tonhanen holu, feni kami meles moretao sien onomituai. Ka hetisa min kuakil aviteai, fen kossa mehelongi hetisa ka mehetang. Ka hetisa min kami nabang miatin kail apat tilat isomi, fen ifatisakian nenek abu talamu kail amumoni min profet taluposian kail. Ka nabitani, kami ko amimul milong inaw, emi hehat fatibiyah kail onomi. Kum hetahos min kuakail tinikatuk, kihis ahi hetokolkat kuakail asas sentanuk, kakihis min kuakail apurunuk. Munak miatin tay kovas feasom, kimayani hewas usiti sabemon. Kamunak miatin tay sabulat kotomom, kimayani hekur eisinomamemon. Kisantaw na min miatin kwa fisto na ranuk. Kanapang miatin ta kurto na honom, konahiste na sarisi.
kumoni min miatin sap hesupal fati kei homoni minuk. Munak ivat miatin kei lenges kwa amul evat kamieris. Komente mi kopit itai hemas masuk feni. Miatin tisa kei lemon amul amumoni vat titas. Kamuna kamumoni tahos min kwa mumoni tahos minuk. Komente mi kosa kopit tahos. Miatin tisa kei lemon amumoni mukonek. Munak memain mani min miatin keil kwa mikilia keil isan rusi. Mehakur mas-masien veni. Miatin tisa kei lemon amula main manioni min miatin tisa sap keil. Keke isan rusi fati hetas. Ka en fatien helen fati vieh keilanomi. Ka kumani hetahos mini. Kisani ka hepopongeni. Munak mihumani hamukonek. Ahi hesan widi min kami enot nesa. Ka meh suwal titiali keilonen. Ahi tahosamun min kwa keil amuntem hesaben kei. Sakeni kekur en mahisien suwal kwa ahi en mahis miatin sap keil. Konali rahite usiti onen miatin sap. Ham konek ahi herli rahite usiti onom. Konati latte sakien onen miatin sap. Ham konek ahi herli latte sakien onom. Methos helenuk. Hesakini kikur methos onen ahi. Sanien onom heha min miatin sap. Hesakini ahi hesani minuk fati hetas. Metawar elu lo sakras lo lamun keilu. Hamu konek lo hemat mot en avul. Fensa kolas sukoyai mulen meten tumali. Kakorli kiliate kwa mariti mulen metom. Ahintai fisova min Yesuvit. Ahi hetokol kat mama onom kwa linguk karona denuk. Yesuvit kisi tokol katien hembari sumok min kwa keil arangon selusien onenahi ka along kati. Fangi miatin kay lenek asalus lelaw holu usil Yesu ka avit fahesa kay vi Mesaya kateyen kay avit fuo Evus farasitai isen Simon kay vi Yesu vit fahavanian vatalmini en Timsen ka Yesu mayeni. En taunen nek ahintai kuatan sisi longe keke Yesu fatem sen Simon. Sakini fakur senta kwa maniteni kei hemok. Kei mulamal kamis simeten muwe vita kas alen Yesu. Mul alen keilu en hilin musi kaling senta en alen keilu. Simon fit saseneni fit kamu ko Yesu rovite prophet munak ahimok san kei emmai kei vailia keke ahinenek tisaenonen mul kamudian onen filelawan tisayen Yesu fit Simon abang tai lumadialu lukurmani ran het tamentai tai kurmani 100 elim tamon kuri hanu mau elu ka halualem nabang lusakras lopasake si mumon keilu lumaluf ran kaun onealu ise en keilu en vatian onen marisu en hetamenenek. Simon vit namun temi nabit fahesa kei kwa kaon onen marisumok. Koviteni mal Yesu vit les ahineke. Nabang numay temsom korsante oay makas alokani. Ka ahineke kei kas alok en simeten kamul motaini en hilin. Kei kor mustevivik ka korkur revitenau. Ka nabang numay kei mus alok karamusehte eni. Kei korkur revitenau. Kakor mutahte oel en fatuk. Kakai kas alok tanda-tanda senta, kwa maniten ifanesa. Kanapiten minuk. Kay rielat mari en fatien onen minnau, venitisayan onen. Methos onak kulati tuay. Ka ahi homon methos min miatin kwa tisayan onen habibis. Ka hati lat titi en fatien onen emunenahi. Ka Yesu fiteni mini. Kosa methos onak mula nuktuay. Fentem kationonom mutut maudianonom. Kiha hetal min tomat. Miaten kail amul rahit abet ten anien alasi abet.
Kay vimiaten sa kwa kila muman methos ranti sayan. Apong enek, Yesu mual va en taun gail kamul vitan long yen dan hiya subian onan ahi. Katentan eluonan emun amusili ka ahin ko amun amusil gail. Tayan gail vi Mary Magdala. Soana asun kusa kwa vi hetamen li katona vasi onan asub Herod. Ral Susana katesa pemun gail. Ka kwa gail Yesu bililat ninintisaran gail. Kasakra vi mesayen gailoni. Ka gail akur mani oni ka akataon Yesu ka miaten kail onen. Nabong enek Herod kur asun tunali. Kasion kwa vi baptize viteni minivit. Kay mum tisa. Sakeni Herod lingi en aim takay. Kwa kail amusil sion aviteni mini asa Yesu mumoni. Nabong Yesu fa pesasalen meteimal. Miaten tay kwa mat abusi setal. Kay bi ehon tainges onen fatina. Nabong Yesu lesi en mahisi. Kaibit letatay kimya. Ebus letatay enek mauleris. Ka Yesu sanrisi min mamaunen. En aim takay sion vit meha ka mehis Yesu. Kay kobi Mesaya kwa memun merusini vo tamun vea. En abong enek, miaten eluonan sion luwa lobotin Yesu. Kay mulvili lahat ninintisa kasakrabi miaten kail kwa amesay, kakwa kail metifar. Nabong lufa ben Yesu, luwi silovit. Sion baptis sila komal kekemel bahisuk. Kay kobi kay kwa ahivat kati, vo mehetu sinit tamun. Yesu fit kisi, melheha melheiteni min sion asa kwa millesi kambelongi. Kwa kail metivar, aleleris, kwa kail asakras, amualeris, tokol katien, helen kail kwa tem katien oni, kay hennaw. Miaten holu umay ven Yesu, akayan metimal kail, kafangi miaten kail amul ruay, kaviten tatapolientay. Miaten tena, favaluh utiwit kail, kanavong mulrivini, fahis umot-moten sisi kwa atanteni kail, kamiaten kail akakaeni ka aman kail aralelati. Fahis umot-moten atan ko ahat holu mulian, utiay kailenek amaul habibis, karawite tuidin amuko weni oay robin vinde. Fahis mot-mot luhu en omunay kwa tatisa, abang utiay kail amaul, omunayenek musar kuwi kail. Ka fahis en utiay umot-mot en atan tetahos, kail amaul ka ason heiti kwa mulien 100 tay. Miaten kail onan abisi, fensa korunen tata volien min miaten kail. Ka Yesuvit, anetiten solution suai onan ahi, usil hiya subian onan, kai hehot-hot eni min kamienges. Ka min miaten sap kail, nitunen tata volien min kail abase ini, ilesi ka irli kliate, ka ilongi ka irlong kliate. Anetiten tata volien enek mukok. Utiay fi selusian onan ahi. Utiay kwa umot en atan takay, swal miaten kail along selusian onan ahi. Ebus temat mai kulatiran kail. Karengkui kail irgul tetesien abakur maulian hau. Utiay kwa mot en atan kwa ahat houluen, swal miaten kail kwa asi kail along selusian onan ahi ka akur rabi. Kalite ten temkatien oni robas saide. Akur tesien ten abong habibis, abong ten sakvisien mai, kail umot. Utiay kwa moten omonay tatisa, kay supan miatin kail kwa along selusian onan ahi, ebus amundam ko holu en tunah kail tenut netan. Sakeni, tunah kailanek musar ko selusian onan ahi, haiti ten maulian oni tovuol. Ka utiay kwa moten atan tahos, supan miatin kwa along selusian, kaling temkatien onen, ran min rentemin tahos. Ka hakur haiti ten maulian onen hei holu.
Tabual en itai kwa fanit light onen, ka faling sueni en pesintai. Fuo en hehen abet. Fuo, kail iteken light oni nasa hesakini meaten kail akile abales titinien teni. Tona pasi kwa mulsuai, ahi hakuri heimai en mesai. Hita ni en meten meaten kail. Sakeni mehelong ravi solution onak. Tai fiteni min Yesu. Mama onom ka tumadi kail abit apalesuk. Ka Yesu fet kesivit. Mama onak ka tuak kail onak. Fi kwa kail along solution onan ahi ka amum usili. Abang tai, Yesu fut fa entity fort ran min meaten kail onen ka selus min kail. Tahos robo kote owai kaleli. Ka navong amuloh en foten nek uva, Yesu matil, ka eang muhu kei. Sakeni, mari oai lang langu fa ane men falenge fort. Kail ametau houdu, ka fort mul marindu. Sakeni, upa ben Yesu, ka abis si kay habit. Asuk! Asuk! Ropa matang ake. Korbun tente keke rona marinto. Kata unir, asuk. Yesu mea mengkat antisa enek fati. Kadulong katrin, out my vitasio. Yesu vis miatin onen kailwit. Fensa memetau. Tem kationonomi kapi. Napong alas asa kwa mumoni, amut timanin ka abit. Miatin eke, vivati miatin sa. Kay mengkat owai ka eang lolong ren. Kail uva en fort amuote owai kaleli. Ka umay ut fesesal en taon tenot kerasa. Napong Yesu futran fort, fisuwin meaten tay, kwaninin tisa kail amulian. Kay kakahon, kamulas matil enutatet tahinien. Kafisovit, Yesu, natin nahitanod na sa. Asa kovit ko mo ni menaw. Napiah kay ko na prunte nauli. Yesu fisivit, isom ise. Kay vitrusivit, iso may holu, fen ko may holu. Kanininti sa kail apyah Yesu, na sila latte kail anahayan mariapul ten mahianoni. Fuas holu amulamusu en usi houtay. Sakini, nininti sa kail apyah Yesu wa mayani apahayan fuas kail, ka Yesu mayani. Ami mearan meatin, uva en fuas kail, kesa saltausen elu. Amuloh abita en faisil, ka uva en mari oai tenut kaleli ka amarindu. Kwa kail alas asa kwa Yesu mumoni, amuloh kalah uva en taon ka avit usili, feni ametau holu. Ka kail, apyah Yesu ran meatin onen kail, alhaha ranutet ke. Kamiatin kwa ninintisa merani piah Yesuvit, kimayani mausiluk. Ka Yesuvit, fuo, hatim, kihita-hitani asa kwa ahi mumoni en maulianonam. Napang Yesu kurmiatin kail onen amu mevus,
Kail uba en taon tenot Betsaida keke avase. Kahuluan miatin kail apatin out kay mulian ka amulo ubamu enot kwa kail abahayen. Kail ales miracle kail kwa mumoni ka mukabi sakrabi kwa kail amesay. Napong Yesu les miatin kail hulu umay veni en mahis kail. Kales kail subal sip kwa miatin to volvolosil kat kail. Sakeni kay salus tahos usil hiya subian onen ahi min kail. Ka kwa kail amesay sakrabi kail. Meteyay vita munu. Katentan elu onen umay veni avit. Tahos kisilamiatin kail ihaha en metemal kail. Wo en sap kail. Kwa amul pasasal keke akilia abaha abalekat anyenay ka automatilian oni. Anyen tuwo lekok. Abongen nek miatin kail rokol 1000 elim. Ahin kail katitialimun kail. Yesufit kami vare mehesante anyen min kail. Kail avit, kakomay magurferet heti elimenges ran mesawelu. Yesu kurferet elim, kami sawelu kasepat vinanesa, san mas-masien min ahiveni. Evos sasani min miatin onen kail apatiti min fangi miatin kail keke apani. Kamu moni fatitas en mesau. Miatin kail pasti akan yan rokol abong kwa alongi avit finvin. Kail pasti akan yan finvin. Evos miatin kail onen Yesu uba asien lat sokayan yan kwamul. Fayat tentan elu mules. En abong tay, Yesu fa amul vis. Tenta na luonen amul ran mini. Kay vis kail en solution tay. Miatin kail avit inawise. Ka avit kesi avit. Kail koan avit kay kovision baptis. Kail koan namun avit kovi prophet Elijah. Kate saben kail avit kay kovi prophet talamu. Tay kwa mauleris ran matian. Yesu fiskel vit, mukabian kami, mibit inaw ise. Pita vit, kay kobi Mesaya, kwa kaben ahi. Sakeni, Yesu bitan min kail, minahiten te venet tamiatin, inaw ni kurmahian hei holu. Hetet tamen vasikail ise sen naw, ka uvini naw. En avong etel ni miaris ran matian. השמיים מספרים כבודך ומעשיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע En abong sap, Yesu vit, amay kusil kat naw. Miaten tay vit, asuf, inaw nusiluk, helamu, kimayan naw nihani seluskor min onakail. Yesu vit, miaten kwa kurrohto en uminten hiya subian onen ahi, kataw muntem asa kwa lekoveni, kay robin vinte vakur uminenek. Munak en vativosil naw, kay helo kovento na pasigay lonen. Munak en vati ko pahulikat maulian onom, havuol ranuk. Kamu nak kisan maulian onom min naw, kihotin maulian tan disingas. Asa tahos munak miatin tay kurto na pasi tenot netan, ka maulian onen wol rani. Munak miatin tay mimo wahiten inaw ka hihisayan kay lonak. Inaw natin miatin, ni mimo enimun nabong ni mayris en muohien onen angelo fotut, ka muohien onen tataonak. Nabitan di anatin,
Kami koa mehermat temau hetokol avong meheles keihuan ten hiasuvian onen ahi. ולילה ללילה Abang autel muli kay kurpita sion katiamis tel musili katal vinanesa en vati hautai keke vahis. Kakaitel tel matelusai. Kan nabang Yesu mulvis feinan viles vihil suwal meteyai. Ka ay sinomon muoh suwal ahil bilahil. Evus, Prophet Moses ka Elijah lukistalan muohian tenut nesa. Kay luluselus lubit, Yesu hesan mulianonen enut Jerusalem suwal kwa ahi fatkati. Sakani, kita ran min miatin elu onen Yesu tel matulusay. Abang telmea teles muohian onen Yesu ran min miatin elu lumbul-lumal ran mini ka telmetau holu. Pita salus min Yesu karengingen asa kwa mulviteni. Aso, taho semok keke iatel tomulekok, tapomon fotepap hetel, tayamon, taimon Moses, katamon omon Elijah. Kanapong pita mul salus, mahmahmai mutaluh kue keil. Kareatai musel kistal kan mahmahfit. Kwanik pinat kulikati kwa narielati, methalongkat kei. Yesu vit kuwi ketal vit met na hita-hitan te tona kwa metlesi min miatin etai hetokol abang kwa natin miatin hemboleres ran matian kain ketel ten multel selus usil anneti ten mearisian ten matian abang ten mita netan ran patihou tel visu min vangi miatin keil katai viso fa min Yesu ti serali napiahik kekekimai kiles natkuli titialio naktas nininti sa faan kei Koveni vitanetan kambul malele. Napiah miatin kail onom keke abahile latirani kakail asakras. Kaya suvit. Oh, temkatian onomi tavuol. Kami kalkali en maulian onomi. Nito hetal kami hetokol nengis. Avek mahen kami. Kurnat mali famai. Kanapong ninintisa les Yesu hatitas koven ihon vitanetan. Kay malele, siko kohin kistalen ongon. Napitan ni minuk. Ninin dan amen karaning ponhon. Kimiaran ihoneke kakirmaite mun fare eni. Hati tas, ihonen nek mayoris tahos. Kwa kaila alasi, amut timanin en kaihuan onenahi. Enautai, Yesu mulvis. Kanapong visevos, miatin onentaivit. Yesu, isen komay, mevahis vasuvalsion, vihiseini. Yesu vit, mehis hamukok. Tata, meveho minuk, feni isom vivotut. Kahia suvianonom hemay. Kisan anien hebben vinten abong vasi, kwa emay vati. Kumon methos, fentisayan kail onomay. Feni komay mun, memumon methos onomay, en kwa kail amumon ni romalte en komay. Kakonamayan te sakvisien na saken komay menamot en tisayan. Kakiting kuwi komay ranhen temat.
Yesuvit, kihisahi kahesani minuk. Kilekati kakihotini, kititifoide heseha minuk. Kwakail avisi ikuri, kwalekat tauna hehotini, kakwakail amutitifoide, foide heseha min kail. Munakaik kobita tatai, kisan tetal minnat mali napong kay visuk en mesau. Munak visuk en rodiatu, kisan skopion mini. Apa sa ini, mibimiatin tisa kail, mikilam beba santona kotahos mintitiali kail onomi. Kami, tanme mi enot nasa, tahosimok. Sakini napong mibis ninin votut ventata, kay hesani. Yesu vitrusi, menantem kote ven asa meheani, fuven asa mehesin koe ave miani, maulian kay moksuli, anian ka aisin. Meheles aman kail armu monte kay abading anian ay en fah. Peni ahi kay vengan kail, kain meten ahi kami mevihet tamonemok mulien kail. Temkoen sakras pakataon mulien tay kay valvata behimok. Munak misakras mevomontona ko habibi. Fensa, memundam ko usil tona sap kail kwa emivati. Mehelivis hunga bai kail, kamu kabi amaul. Kail armumte ka arilite Asian. Kamu ohian ten Asian mon asup Solomon, provihilde vasubal hunga bai kail. Kamu nak ahi mulle kat rabi hunga bai kail tahosimok, ten abang kosa, kapi subong hemenamen. Memundam ko keke herle kat rabi temok kami. Temkatian onomi habibi. Munak temkatian onomi habibis subal titi utia itai. Kokole ako bahiteni min marivatia ya kek ko bahit. Kileh latu kuran atane kek. Kiha kilo huris kek en atas. Kakei homon asa ko ako bahiteni. Abang tay, Yesu viten min miatin onen kailvit. Heti samok min miatin kwa hehisisi ten tisayan min miatin sap. Tahosimok keke ipar mari ahat tay en hirin ka isuni hehitaan atas. Pen kwa kei mumontitialitay moten tisayan. Hiasu bien onen ahi sufal asa. Kei sufal uti masdat kwa habibibis habibimok. Kwa miatin luhi en ahsen. Mol mai marisu vin keke aman kail, umai amumon anu omi en angoi di kail. Parasi katisar kail dan mengkatian onen ahi asalus ketut. Fensa komun owai kakokanian ran min miatin kail dan takis kamiatin tisa kail. Yesubit miatin kail armesaite anahate ven tokta. Kwa kailenges amesai. Narmaite ven kwa kail atahos en meten ahi. Kanumai keke malahlat tisayan onen miatin tisa kail. Tai visi, hitan teris min komai hiasubian onen ahi. Yesubit menametaude titi sip sakkel. Fen mumontata enot nasa si basan hiasubian min kami. Mehesale men taunah kail onomi, kamehesan mani min kwakail aviliveri. Mehakur ateli kwa sakraspatisa abongetai, kamehakur revita hosian kail tenot nasa. Hesakeni hermantede ka irvenante. Enot kwa mormoretunah kail ono mulian, maulian onom muleseni. Kakailes ahintai kwa nininti satai purun eiselin ten suaten tan oulu. Sakini kay sakras palomal famal. Kafiteni minivit. Mama, mesaya nonom lokovenuk tuai. Hati tas akhirnya nak mula mal kamas mas ahi bani.
Hetta menten aim tahi hisayan furoh nabang lesi keke Yesu muman ay silin ahin nenek tahosen sapat. Sakeni pitani menfangi miatin kelvit abang ahitai taumian mehemayan abang kelenek keke isak revi kami en mesayan ka hervite en sapat. Ka Yesu vet kesi minivit memutulas en hilive mianges kami mirlubat tepuluk oso Mikael keke abaha-abanian ka abamun oai en sapat. Kay wilan onen Abraham kuatamat parkati au tentan au lutuai sakras pamalup en sabat. Napong Yesu mulmualen sisionen Eva hettamentai visi en solusientai tiser tetahos numansa nikur maulian kwa sakras favus. Yesu visivit fensa kopisi inau kopit natahos ahienges tahos kokolea asa mengkatien viteni kile katribite talihien onom kanwas temiatin namat kona henate kona diluposte kilongkat mama katata kevit napong nabititiali nalongkat tuna hapasi ebus Yesuvit tuna tamun kormu mandavea kisalamen tuna hapasionom kakisan mani min miatin kail tuna honito buol hesakeni kikurta hosian tenut nesa kakusil nau napong miatin enek raingoni longiti sa holu Yesuvit kehimen miatin kwa tuna honen holu faha en hiasubian onen ahi kamai enges fen kamel vakirisil en meten nitil suli miatin kwa tuna honen holu faha en hiasubian onen ahi kaila avisi ise hakur maulian kwa sakras fabus Yesuvit kisi asa kwa keih min miatin mayenges min ahi kaila avisi hiasubian onen ahi hemai nengis Yesuvit hiasubian onen ahi hermaite en sisi kwa miatin kail akila avalesien meti miatin sakras bahitani bahit allasi kek bu allasi kaiva feni hiasubian onen ahi multiwai ven kami evus Yesus selus min miatin onen kail abong kail mulmai keke keik vati mokkopales abong tai onen natin miatin kakami meherleste fen nabong natin miatin hekistal hesuval ahil kwafil en usiti farokol usiti sap kahelamu hakur mahien hei holumok kami atin kelten abong kossa isasaini en abong enek hetetamen kel tenot rom abong te amul amut tikat miatin kel en aivavi Yesu mulvit usili hamukabi misiu kel onen isasaini ka isaan kei hehaben mirom kel keke uasi kami atin onen kail arengen asa mulviteni. En abang saptai, tiser taiten mengkatien vis selusientai kwa vasak vis Yesu. Tiser numansa nikur maulian kwa sakras favus. Yesu fitrisi, asa amutisi en mengkatien. Kami atin en nekfit, emi hehat Yehova kwa bi ahionomi en tenomi, en maulian kailonomi, en uminonomi, kain rantimbian kel onomi kain vatian helen tuamis subal kwa kami emi vat kamiris Yesuvit kobetani mal kumani kamaulian onom helisingas kami aten ten mengkatien en robate avale hesabeni kai visivit ise vitua konak Yesuvitan tunian tai miaten tai mul enot Jerusalem mual vahaserigo tarhena kai lumai abulikati amuasi kamot mulnetan veses salvamat ebus pristai musil sisi ka abong lesi mual sehrani fa enusidi ebus libai tai kwa mu menem votut mai les miatin enek mual sehrani ebus kwan Samaria tai mual mai ka les miatin enek kay en mahisi holu ebus mea fa kur revi miatin enek ise en miatin ketelekek fituak onen en miatin kwa tarhenakail amuasi ka miatin ten mengkatien vit kwa en mahisien muleni taos kihaku moni hasuvali Yesu viteni miaten kail agur titiali kailoni umay ven Yesu keke valing henen kail ka vatokol kat kail kanabong miaten kailonen Yesu alas kail uva aring kue kail ka Yesu visititiali kail umay veni linghen mulan kail ka santokol katian men kail Yesu vit mehemayan titiali kail imay ven nau ka menaten kue te kail fen Yesu vianonan ahi mulan titiali ko amukok napeteni anatin
Miatin kwa rakur repite hiya subian onen ahi, seperti tiali mumoni, sakras paha en hiya subian onen ahi. Nabong Yesu ran min miatin onen keil uba pesesal enot cerigo metavarta isen patimeas natna di timais kei mul rontan dan sisi kamul viram karaingon keil amuldi kei visi asake asamul gorout keil abitani abit Yesu tenot Nasaret mulmul liva nabong kei raingoni ke kei Yesu metavaran nek fiso hiso kei Yesu fativit alvis siva mai kakail abis simetovaran nek mai kisik mea kei mulvisok natin David hema hisenau nabong mai pesi salveni Yesu visivit asa fati momoni minuk keivit asuf ek fati malele Yesu kuren mahisienani Yesu vit kalili tem kadiononom mumonu kotahos. Patime asfit nakilea malili. Nakilea malili revimok. Namas masahi. Napang fangi miatin kay lalasi amas masahi. Patime as musil Yesu kamursan mas masien faben ahi. Ka Yesu fa en sisi onen enot Jerusalem. Kay mulvisen miatin kail, katintan eluonen alesi amutimanin, ka miatin sapemun kail ametaw. Pita vitani mini, meli kobento na kail onomay, kame musil katuk. Yesu vitani min kail, miatin ko alo kobenteim onen, ahin, tuak, tata ka mama vo titiali kail onen, fen hiya subien onen ahi. Ahi hesan kesi min kail, to na hay hulumok enot netan, kahesan maulian ko sakras pavus min kail. Nabang Yesu muliot serigo, asub hauluta eten takis isen sakias. Kaisak fales Yesu, kasakras falesi ven ko miatin kail abi haulu. Sakini mulah mulamu, kaveon fatiai keke fales Yesu. Nabang Yesu maya konek, lele vinanesa kasalus min sakias. Sakias, kikalah kimitanetan, ven kosan itu temsom. En temsak, sakias visi. Sakeni subul kekarat mitanetan kamulamun Yesu lubateim ralmin sien. Miaten fasikail ko alesi asalus kutut. Miaten eke fa entem sen miaten tisatai. Sakias pitani min Yesu asufit. Nititiba seta hati to na kailonak. Nisani min ko akail to na honito buol. Kamunak nabenan mani ran miatin tai nisaki simini kanilingkati hati hehat eris. Yesu vitani minivit kosa kay ran min onom kail memalu franti sayan kay kobi natin Abraham kati ino nabi natin miatin numay motut miatin kakwa kail abuol Yesu vitani min tentan elu keke herbite tuitin tonah tay hekistal mini mehelong katnaw ramul rabaha enut Jerusalem ekonek tonah basikail kwa profet kail amutisi usil natin miatin hemay hekistal hehi anatin ka imay lati hehaven mirom kail. Kail umon tohtohian mini, kail umon mimawen mini ka itif kati. Ebus uasi ka itikati. Kain abong hetel, kay hemiaris en maulian ran matian. Nabang Yesu may pesesal enut Jerusalem, fangi miatin kailonen Yesu amul amas mas ahi. Kaabulat isen pinanesa pen marmarito na kail kwa kay mumoni.
Miaten kail abis ohiso abit. Ahi kitokal kata asup holu kwa mulmai en isen Yehova. Tomatan utnesa kamu ohian min ahi. Farasi kail koa abit. Kimengkat miaten kail onom apato raing. Napitan min kami. Munakail ito raing ahat kailek kaya kasuk. Imakul ihita-hitani. Yesu fitani min kail. Napong Yesu may pasasalen taon tanut Jerusalem, kay lesi kamis, kay salus, fahito magmiaten kail tan taon nekek apalong naw. Namun tami kosa fahit meveilea asa santo mat men kami, kakosa merle kiliate. Kail ikarahit fieh kail tan taon onami. Kail uvini kami hetan men titami kailamun. Kail uras linto napasi kail hanetan, veni merengingeni napang ahi maiban kami. Yesu faanay men aim fotut enot Jerusalem, ente ahu kwa misentail kail amul amumon hisian ani. Miaten kail amumon te ahuan nek fi out tasalaminian. Kail asalamen tirantan ten sanian kail ka amul asake kes en mane. Sakeni, Yesu ten katiat, likat rasilin kwa kail amul asalem. Kay vitani min kail, tus fotut onan ahivit, aim fotut onak, kahi aim tahisian. Kakami mibila si may bi aim onan tarhana kail. Kaasup kail onan pris kail, kisarkel tan mengkatian kate sapamun kail. Along asa kwa Yesu mumunian aim fotut. Tinitisa ka ametau kete kahman tenotrom, naulian aim fotut ka kantrione. Sakeni, hetta men kail asuruai. Kaivas vi asup holu pris, selus min kail. Kami mivivau. Mirmuntem keliate, heta hos munak miaten hetas, hematan usiti onen miaten kail. Helin munak rehemayan mirom kail, imai uvini mi Israel kail. Nabang kay vi asup holu onen pris kail. Kevit lupati keke Yesu hemat hehinat miaten kail onen ahi. Avat kail onen siu. Ametaun kay ven miaten kail amul along revis selusian onen. Sakeni, alekat sisi keke abu sueni. Ebus, asila miaten kail talong siwayan uba balong asa kwa Yesu mulbiteni. Hesakeni, hitani min hetamen kail tanut rom ka uhulikat Yesu. Napang Yesu mula na infotut, kay mula miaten kail amul asan sanian kail oni. Kwa kail avila lawan tona, alah sanian kail kwa maniteni fanesa. Ka Yesu lesemun fatinatay lingtiti mani elu. Kaivit, napitani min kami, fatenay ke kwa biliveri, sanian kwa kay lingi, mulin sanian kwa mesap kay asani. Kay asani habibis, kasanian oni, haulumulas. Kakay santo na pasi, kwa kay kuri, famaul fatal mini. Kahet tamen kay, abisi abit, isemayanok, kamul kamumanumin kay lakek. Yasufit, mahis kami ento nahtay. Isemayan siyon, fay baptize en miaten kay. Ahi fuo miatenanges. Kail asal kutut min kailaris. Rohehitan sapare. Munak rohehit kaben ahi, kay hehitan minir hehit. Fensa mirkurte anaten en sion. Kamunak rohehit kaben miaten kail yof ir. Sakeni kail abit sion vi profetai.
Sakeni abit kisi min Yesu. Mirengengeni may mukabi. Yesu vitani mukok. Inaumun nirvitante ise mayani momon umin kay lekek. Ebus kay vitan tunian tay min miaten kail. Miaten tay luhnay krep en atan onen. Kay mayani miaten tay valekati. Ebus kay vayan country tay multuitin. Abang mal abala hay krep. Kay san miaten tong mientay faven miaten kwa losil kat osen. Kay valah te krep. Ebus kay lamu puruni ka arsane tatonah mini. Ebus silate saptamun fa. Kail amu meni fatetas, amu asi ka akar puruni, ka asila varis rekortetona. Kay silaris ko eteleniva, amu meni fatetas, amu asi ka alisi faran ah. Sakeni, horetan ten neikrep enek rentemivit, numan savare. Ah, nisilanat kulikati heha, fahes sakail ihohosuk mini. Kakwakail, alosil kata ales nat nalifa, kail asalus min kail, abong etay, Hakurisi, rehau vini hemat, hem konek neikrep hei oser. Sakeni amu vini ka alisi varan neikrep. Asafare miatin ten atan homoni min miatin kwa losil kat ah. Kay hemai hau vini kail ka hemai lat atan enek min mesap kail. Asa kwa tus fotut fitenivit, pos kwa miatin kail taumian aleseseni. Kay vare may vi mervatiseng kati ten mulin posap kail. Miaten kail kwa umotan fatiseng enek ihisukaiti. Kamu nak fatiseng hemoten miaten tay kay hemay hei vulimias. Sakeni hetet tamen kail enek avisi. Teaser mekilia kay asa kay koviteni ka asa koviseni mal. Mekilia kay koles miaten fasi vatitas ka kovisen anatinian en sisi onen ahi. Hiteni min komay. Mal keke mengkatian onen ahi fit mehehul takis min sisa fu meher vulte. Yesu fit alti min nau manitenot rom. Yesu kiliaran tembienta tisaoni ran min sakian tisaoni napong ari mani mini kay viskeil. Finanse ka isense mulian kail abit sisa. Yesu fit ebus kisani min sisa asa vi onen sisa ka kisani min ahi asa onen ahi. Napong alongi mukok, amut timaninen yemok. En abang kwa vesesal aliten fred, kwa istobolien, abisien mulawi, Yesus sila Simon Peter kasion luaran min selusien tay. Milhesak mesien anien ten mulawi kwa rovani. Fati komal melvasak meseni enot kavi, kaila avisi. Fitkisi, miaten tay fus fei o ay tay. Hehisu min kamil. Milhausili milha en kwa fayen. Kay hatie min kamil au tane sa tatoyen kwa amumoteni tuay melesak mese ekonek. Kay luluva kalulas ton havasi sebal kwa Yesu viteni min kailu. Abang mentilah mai Yesu ran min miatin onen kail arondan en avet tanianien. Yesu viteni min kail vit ek fatili man anien ten mulawi fatal min kami. Hebus nihanukur mahien. Nabiteni min kami nirkante mun anian dan mulawi hetokol avong kwa anne diteni hemai hekistal en hiasuvian onen ahi. Ebus Yesu kur vei wain kamas ahi veni. Ebus kaivit mehekuri ka mehesani min kami vasi keke mehemuni. Nabiteni min kami nirmunte mun wainemun hetokol abang kwa hiasuvian onen ahi hemai. Ebus kay kurferet kasan mas-masian veni. Ebus sani mintentan eluonen. Mehekuri kwane vi avec kwane sani min kami. Mehiani kami hentem usil inaw.
Faiwain kwanik, fira kwa mui, fen kami, fasakan hat katian taki hau onenahi fa may pahianatin, fen fomon methos en tisayan. Kain na betekek, tay hema lait inaw. Fen inaw natin miatin, heha hemat hesual kwa ahi lingkatituay. Kahati samak min miatin kwa hema lait inaw. Miatin kail onen alivis kail. Ise enir keke Yesu mulbiteni. Ebus abis kail ise enir homoni hamukok. Yesu fitrusimin kail, tay en tentan elu. Yesu vitani min kail. Kwa vi holu en kami kurentemian onen litetay. Kakay kwa vi abat, hemay he himiatin he sabenges. Fen ise vi hetamen, kwa rondan vanian, kwa saan anien mini. Rabitekay kwa rondan vanian. Ka inaw naroran min kami subal miatin taanges mukok. Kami miroran minnaw en sakvisien kailonak, subal kwa tataonak saan hiya subian minnaw keke mamay mahi asup holutay. Ka inaw namun nasani min kami, mehanian ka mehemunmun en avetten hiya subian. Ka mehetontan en fulumiten keihoen, ka mehele rahit usiti onen mi Israel keil. En fongin nakek, kami pasti mehelo koven inaw, ventus fotut fitani. Nuas miatin kwa lekat sip-sip keil, ka sip-sip keil iloh rasil. Kanapong di marisan matian nilamuan kami, niha enot kalele. Pitavit, inaw nasakras malik koven keik. Simon, Simon, Yesuvit, temat visi pasakvis kami pasti. Kahetitiwas kwa kail atahos ran kwa kail atisa. Ka inaw nabis fenuk Simon, keketem katian onom herbuste. Napong kiris kimay venaw, kikataon tem katian onen tumalisap kail. Pitavit, asuf nasakmese keke mahan aim takay fatal minuk kamamat. Yesuvit, nabiten minuk pita, helamu ato herkokorate mau en visokon, kay kihitani koringen inaw hati hetel. Yesu viskel, nabang nasila kami, merkur temani sandal ka ateli, mirtamurete enit tatona, kail avit fuo, tona tavuol, kakosa, kaivit mehakur mani, ka ateli, kamunak naif onom tavayan tavuol, kisalamen eisin omom, kakihultay. Ventus onan mulmay vianatin, kwa mulvit usilnaw. Kay kwa abuli ral miatin tisa kail. Kail avit, asuf, lasi, kwanik naif elu ten fayen. Yesuvit, finfinetin. Ka asuf holu onen prescale en vativuas Yesu. Temat mayan rendemen onen siutas, kwa vitay en tentan elu onen Yesu. Ka Yesu fina en hou olip suwalises mulmumoni fahis, ka tentan elu onen amusili. Ebus kail uva enot kwa avisi en Getsemani. Siutas kila rabi otenek fen Yesu mulvisu ran mintentan eluonen lises. Yesu vitani min kelvit, mehetawang sekok, inaw mahamahis, kamehehis keke menamote en tisayan. Siutas Iskariot mayani keke ihul Yesu en silvamani kwa hanu mautay kahalualim. Yesu kilia keke apong may veses salvamat ventisayan onen miatin kail. Ebus kay mea kamuad na lifa. Retengairil kafis. Tata, tuna pasi mayanges fenuk. Munak kimayani, kikulat mahyan kwa mulmay venaw heha. Kakanomon de asa kwa inaw ek fati. Kumon asas kwa kaik emfati. Ebus, angelotay kanot na sa may kasan kay huwen mini. Yesu longi mahen ninin sakini abetin mui kamutitil vitanatan suwal ara.
kanapong may eris, fotini keke miatin kail onen amamatil, temkuwen muas kail. Yesu vitani min kail, fensa mematil, an mea mehis, keke mehermote anti sayan, nenen fati ka avemi memberau. Kail aringani asa ihitani mini. Kaivit, fin, abang mai. Mehelasi keke natin miatin, apa mayalati, fahamin miatin ti sakail. Almea, miatin ko afasadat naw, kaye. Siutas may ran min miatin tafayan kail, kahete tamen kail. Kay mumon metay-tay, ran min asub onan pris kail, keke hemay ven Yesu, kahemusi. Yesu vit, siutas, komusinaw, kakamul komaylat natin miatin kainek. Miatin kail onan avisi, asuf rokelar vavai en naib tafayen. Evus Simon Peter nusah kote ralingan seleptai. Yesu selus ke min Peter. Fustuai ling naib tafayen vaha. Evus kay mutelan hen rokol ralingan selepenek kasakravi. Evus Yesu selus min hedat tamen kail. Mimay ran min tunah kel tafayen ral ay tahuan mebit inaw na miatin dan larikin. Kaabang pasti naroran min kami en infotut kamer vudikat tenaw. Kaabang kuanek onomi. Temat kur kay huan fakur out. Tonah ken mulmay fomon solution tentu spotut famay pakistal fasubal asa kwa profet kail amut tisi mulamu. Ebus miaten kailonen alok koben kay ka aloh rasil ral metawan. Miaten tafayan kail abudikat Yesu. Pita musil kail karvate fesesal fen kail. Tail aku riuba entem sen asup holu onen pris. Ebus miaten kail taliko koyen amul aroh toh en Yesu. Tail aku fasi ka amut tifkati. Pita may rondan vesesal ven ahang. Ka ahin tong mientai losil mamaheni. Kaivit miaten na kekamun musil Yesu. Kapita vit ahin narkiliata miaten nenek. Miaten kail ko aligo koe en Yesu amules aselus karen Yesu. Abang habibis miaten tales Simon Peter kafit. Kay kamun ko vitay en kail. Peter vit. Narvite tay en kail. Robert Tuidin, miaten tamun lesi kavit, nabitan ya natin, miaten ekek mun musil Yesu kay tenut kaleli. Pita vit, enaw narkiliate asa memul meviteni. Ka Yesu files lili malen Pita. Ka Simon Peter loko venut tenek kamundem asa kwa asuf fiteni usil kei. Ka hekatau atau hekok korat kosa ke kihitani keke koringen inaw hati hetel. Simon Peter mis katin mahulu kami mau. Nawang siutas Iskariot kwa may lat Yesu kilia keke Yesu abuasi ke bilas rentemienonen ka sanris mani. Hanumay tay ka halualim min asup kail onen pris ka el takail. Kebet namumon tisayan, peninasalat miatin tay, kwa tisayan onen tabuol, uasi hemat. Kail abit, komay emay robate mebelea, kwanek mulenuk.
Sakeni siutas rebin maninetan en tiahu eten emfotut kamuloh fa. Evus parhirien en fiau kamurur mat. Miaten tale kokoen keil amuas Yesu. Akop kue meten ka avit. Hit lobat visi ise muasuk. Nabang out mulan, miaten tavayan keil agur Yesu fayan kot onen hetamen keil. Council onen elta keil, asup onen pris keil katiser keil ten mengkatian. Alah ruai en rendimentas keke abuas Yesu famat. Kail abit, hiten min komai, kay kobi Mesaya. Yesu fit, munak ni hiten min kami, mihar kurte anak teneni. Kamunak ni his kami an selusian tay, kami misakras mebah hiteni min now. Kakosa heha, naten miatin hetontan en usiti matu onen ahi ten marikei hoen. Kail avisi, hitani kay kobi naten ahi. Yasubit, subalatin kwa kami mibiteni. Kail abit, emay robat et taimun selusien ran miatin sap, komay melong itu ay asa kwa fiteni. Kaheta tamen kail, amea akur Yesu miaran teim onen Kayafas. Ebus, amulamun Yesu faambul lomal en meten asuk Pilate, kualo silkat province tenotus sutia. Pilate me haiven kail, kakail aling Yesu mulomal en meten. Pilate vis kail, asafare kwa miatin kek mumoni fakat kami. Kail abit, komay mebotin kay mum tisa, kay mulvihisen miatin kail en renteminta tisa. Pilate fit, namun temi miatin kek romumonet taitona fatisa. Kakail abit kisi, kay mulbitani min miatin kail keke enahul tetakis. Kafit kay vi Mesaya ka asup holu. Pilate fitani min Yesu, ko vi asupanaten onen siu kail. Yesu fit kisivit, subal kwa ko vitani. Miatin kail avit, kay mumonituay enut kaleli, kakosa mayekok. Nabang Pilate rangoni, kay vis kail vit, kay koan kaleli. Nabang Pilate longkilia keke Yesu tenut kaleli, out kwa Herod lo silkati, kay sila faven Herod kwaro enot Jerusalem en abongenek. Herod si kay holu falas Yesu. Fen kay long usil Yesu abang holu tuay. Herod mulrosin Yesu tuaitin tuay, keke fomonit time miracle falasi. Herod vis Yesu ento nah kail holu, ka Yesu roraing enges. Asup holu nen pris kail kat tiser kail dan mengkatian. Kail umay fesesal ka asalus kay fakat Yesu. Ka Herod ran miatin tafayan kail onen amulak kareni ka amumon tohtohian fakat Yesu. Evus amusineni en morekali kotay. Evus Herod silaris Yesu faven Pilate.
Pilot fisiruen hetet tamen sap keil, ran miatin sape mun keil, kapiten rentemien nonen. Kami mikur miatin ekek mai venau, kami vit kei mulvise se sabon en miatin keil. Keira mu meneta tona batisa keke pamat. Sakeni miatin tapayan keil onak, utet tahi kahebus ni mayan heha. Kami miatin keil avit fuo, mayan parapas ven komai. Kurmiatin enek faha kakitikati en aivavi. Fen vi sagian mation en asup pilot en abang ten anian ten mulawi kei hemai lat miatin tai kwa miatin keil ari lati keke fasital ran em takei. Ka pilot en vativa mayan Yesu faha. Kapang miatin keil abiso hiso. Tikati en aivavi. Tikati en aivavi. Ebus pilot fatkat miatin tafayan keilonen utet tah Yesu en via out en fayen. Kamiatin keil amules abiso hiso kei keke parapas heha hemaduf. Ka uvini Yesu. Para pas faanen takeh ven muvini maten taimat en apong ten riatai. Ka hetet tamen keil onen siu keil abit. Musil mengkatien fat katika ke maten enek uvini hemat. Ven kei vit kei vinatenahi. Munak miheli kobeni heha. Kami mervite anak ten min sisa. Maten ko avit kei vi asup. Kei mulfakat sisa. Alkuri baha. Mehetti katian ai biabi. Asup ana mai tovuol sisanges. Pilot lesi keke sakras falik koben ke lenges pamukok. Sakini mayan ke la akur asa ko rentemien oni mulian. Feni metaun rea nakur out. Sakini pilot mengkati keke Yesu hemat hausil asa ko miaten keil evati. Pilot en fati fumon keil apa si keil. Sakeni mayan para pas maluf kasan Yesu min keil itikat ya naiviavi. Ebus miatin tapayan keil amul lamun Yesu uva. Abisu min miatin tai isen Simon tanut Cyrene. Keil akeh kat miatin enek keke pahus aiviavi onen Yesu. Mari vangi miaten keil amul amusil Yesu uva. Temunen keil vi ahen keil. Amul amis ka arangis Yesu. Yesu bitani min keil. Ahen keil tenot Jerusalem. Minatang istenau. Mehetang ven kami. Kapen titiali keil onomiris. Munak tun habasi hebus. Aswal patiai. Pamerentas ka asa hakula abong hemai hekko.
Meaten adu, lebih meaten tisa, kakel amul lamun kailu, keke uvini kailu hetan min Yesu. Abang umai enot kwa abesi en asiten abat, amut tikat Yesu en aive luhu en kwa kailu lora divas mengkatien, ka amut tikat kailu. Tayan usiti matu, tayan usiti mail. Meteyai mana lituai nesa. Asa kuraut, sobal kwa profet kailo nenahi, abiteni suahanu mau haudu melamu. Yesubit. Tata, bethosonom Helen Keil. Fen Keil aringen asa kwa amul amumoni. Miaten Keil amua dua pesesal ka amungi entoh tohian fakati. Ek kove, ke kwa kovit kulin eim fotut ka kumrisian abong etel. Amitanetan rana iviavi ka kutut sa somenuk. Kamu nak kopi Mesaya kwa akhir relati. Kutut mauliananom, kimitan ran aiviavi. En sakian nenek, asup kelonen pris, tisarkel dan mengkatian, ral el takel, amul arohto en Yesu min kaileris. Kay mutut meaten sap kail, meheling kay hautut saseneni. Munakai vi Mesaya kwa akhir relati. Kami aten tafayan kail, ariti esen amon Yesu min kail. Ka akura mun fiau, kwa amumoni foniti to volani. Kail abiteni min kail. Rona tadi vaste, kare sonta sveni. Kwanek kuraut fasaken asa tus fotut, fiteni famai vahi anatin. Kail ariti vas esen kail omak, ka asontais fen fiau omak. Ebus, meaten tafayan tay, mutikat tisiyan tay, nasa NIV kwa pilot mutisivit. Kwanik Yesu tenut Nazaret, asuf houdu onen siu kail. Miaten tafayan kailamun amu mentoh-tohian mini. Kail uvaveni ka asan wain takon mini. Kakail abiteni mini. Kutut molian onom munakobi asuf houdu onen siu kail. Kamama onen Yesu mun mullo man fasesal en aiviavi. Kameri maktela Sion kate sabe mun kail. Tayan miatin tisa kailu, kwa mun murura na ivevi, selus fakat Yesu. Kay kobi Mesaya. Munak vianatin, kutut maulian onom, ka onom alamun.
Kate saben kailu sel kati. Kay kor metaon te ahi. Yatal tokor mahian vattetas. Ka ialu keke no pakor mahian nekek. Kami ate nekek ramumo netatona vatisa. Evos kaivit. Yesuli. Napang kumay ko bi asup holu ka kokor kay hewan. Kentem kat inauli. Ka Yesu fit kisi minivit. Napat kati minuk anatin. Kosa kito hetal minaw enot ko taho semok nesa. Malen taviay. Ay ramukan taimun. Man ko limay mutaluh kui out fasi hawa etel. And 3 o'clock. Out natan kulul ka ahat kail apas. Napang meatin kail ko alah ruay alas asa ko raut. Ubaristem ka along itisa ka arangisi. Enem fotut aleh ko kalego tamatetel. Enot ko vivo tu demok. Sepasi en ngolitin sa pitarokon ngolitin natan. Evus, Yesu fisso. Tata. En hem. Nasaninin onak minuk. Fustuay. Ka Yesu mat. Napong afat onen miatin tafayan kail les asa kwa kurot. Kay metaw hulu kapat tilat isen ahivit. Anat tinali Yesu vi more miatin. Si Joseph tenot aramatea kay vitayan council kay tahos kasakian onen mal kwa mulrusin amayan ten hiya subian onen ahi. Kay rosite kay en rentemian kwa council mumoni fakat Yesu. Si Joseph faben pilot vistayay onen Yesu. Evus kulatayay onen Yesu mitanetan. Kapko en kalikota muhtay kwa fiti tahos musil sakian onen siu kail en usiti ten tetahinian. Evus si Joseph ling tayay en falengay hat takih tayo onen kwa aremesin ituay viheti hao. Ahin kail kwa umay ran min Yesu anut kalali, amusil si Joseph ka alas palangihat kwa kailing tayay onen Yesu yan. Out fi mendilah nali, kasapat mul may vesesal, sakini, kail aro kekerat. Ebus, ahin kail uwaris tem amus sehan sabat, subal kwa mengkatian fiteni. Si Joseph ren mari ahat, vita mulkoe voite ten valangihat, kamu alfa. En santi visok konsemau, meteyay kistaletin, ahin kay lenek, uba en valangihat, ran min sentakail. Telvis kay teleris telvit, ise hetay lat mari ahat ten voite miniatel. Ebus, telelevina katelesi keke mari ahat ko aring kui voite ten valangihat ari lati tuay. Kanapong telvanay men valangihat telroles tetayay onen asup Yesu. Tel mulo malek konek tel sak telvelia asa kuraut. Hati tas miatin lulu kristal lubihil subal ahil.
Kailo Luis kail, fensa metro metlakat miatin kwa maulan falangihat. Kay ramul tekok, kay miaris tu ran matian. Metro muntem te asa pitani min kami. Kay pitani keke naten miatin hematen aiviabi. Kapit hembaularis en abong etel. Ebus ahin kailen nek amuntem solusiononen. Kail amulah uva abitani min miatin kail onen Yesu asa telesi. Tayay onen asub orer fuol. Angelo elu lubitani min komay. Fensa melekat miatin kwa maulen falengihat. Kay rorute ekok. Kay maulerisan matian. Metromuntem te asa kwa vitani. Kay vitani keke natin miatin wasi en aiviabi. Kay vitani keke hemairis en maulien en abong etel. Kay mauleris tuay ran matian. Kahelamuan kami heha enot kaleli. Ekonek meheles kei hesubal kwa vitani. Kami atin kail onen Yesu arkurte anatin en kail. Pita muloh vaen falangihat falasi. Kailes kalegu karoles temun tayay. Katauris, Yesu kistal min miatin te sap kail onen. Kail asi kail ka umairis abitani min te sap kail. Anak tenali, asuf moul. Kay kistal min Simon. Ebus, nabang kail amul beha asalus mukabi Yesu kistal min kail. Hatitas kay may kistal luhu min kail. Kayvit, tomat helven kami. Kakay viskelvit. Fensa memetaw. Fensa merkurte anatin ise inaw. Alles hek kailu ka alok kailu. Mehelesi keke inaw vareke. Altokol naw ka mehelong kilia keke narvite ninin. Ninin tayay on entovuol wasuan melesi tayay on akmul. Napang naroran min kami mulamu. Napitan keke ton habasi ko amut tisi usil naw hemay hianatin. Kuanek asa amut tisi. Mesaya hakurmahian kahemat kahemauler ran matian en abong etel. Ahi kur morelong longyen kwa abahilas ran tisayan. Hesakini keke kei herburoh kat tekeil. Kuanek ihit usili en isen Yesu en otnetan. Kami milas tunah kail ka mehehit usili. Nisaninin fotut men kami subal ko tataunak fatkati. Meheto sekok, hetokol abang ninin fotut hemay kahasian kami, hetan min kehiwan tenot nesa. Katau en hanumau elu, Yesu mulamun kail avina en hau vesesal petani. Kaibit, napang ninin fotut hemayan kami, mehilalau hetan min kehiwan. Ka mehita-hitan inaw, enot Jerusalem, enot vasi Sutia, ka Samaria, ka out vasi enot netan. Abang selusvus, kay rokalkat kail. Ebus kay buoran kail, kay vina enot nesa. Kail amul alasi ka mahmah ka kui kay. Kakay rontan en usiti matu onen ahi. Tuweden, prophet kel amutisi entus onen ahi. Keke ahi, hesila mesaya, fautu tisayan onen maten kel, kahelah ruain kel imay ben ahi.
Maulian on Yesu vi anatin kekei vi Mesaya kwa mutut maulian. Profet Asaya mutisi ahin hautai hekur ehon. Ahi sakin Mary nabang sama vi ahin hau kekei fangi. Kei vasi Yesu. Subal kwa amutisi entus onan ahi. Hasuan ten miracle onan Yesu vi metai onan ahi kekei ihonen nek vi Mesaya kwa ahi visi en natnali. Nabang miaten kaila alas Yesu, kaila alas ahiyani, ka alas kay huanonan ahi. Yesu sakrabi miaten kail, kamumon methos en design oni, kay fat kataw tay oni, en metaymal onen en utnesa. Sani enten maulian onen Yesu, kay kurmahian takay fen miaten kail. Ebus ahi radiladiris en maulian, rie kay huanonan maritimok mulien kay huan ten matian. Yesu kwa Mesaya vit, nakur kaihuan masalat mulian onak, kamakuris kaihuan nanak. Yesu mumon asa kwa profet mutisi suwa hanu mautai, haulu mulamu. To napasi kristal subal kwa kail abitani. Kwanek rielati keke asa ahi vitani tahos kamuli singes. Yesu vi ahi kwa ri kei min miaten kail tenot netan. Yesu mai keke sabasin maulian menir. Subal ko nabang ahi mumon miatin ka ahin mulamu. Kakail arkurte anatin an ahi, ka arlong katem mangkatian onen. Sakian tadi suenek ritibas kail ran ahi. Tus onen ahi mutisi keke miatin vasi an odnatan tisayan onimul, ka haititeni vi matian. Miatin kail ko tisayan onimul asakras apalah ruai fatal min ahi. Kail evat matian ko muli singes. Kasubal kwa ahi san sip kwa miahos keke famat fakur fulin titan Abraham. Sakeni ahi san Yesu famat fakur fulin lain onen Atam. Ahi mumoni mukonek keke kwa kail akur anatin ka aling tesien oni en Yesu akile apalah ruai fatal min ahi. Kwa kail amusil Yesu kay hakur kue kail en mahian kwa sakras fabus ka ito hetan min ahi lisinges. Yesu vitani keke ahi mumon methos en tisayan onen kwa kail ihilas rantong na tisa amumoni ka usil kay. Yesu vitani mun keke kay hesan ninin fotuto na nahi men kwa kail amusili. Ninin fotut heti men kail anatinian ka hesan kay huan usil sisi onen ahi. Nabang ahin kwa mulan tisayan filas ran tisayan onen may ven Yesu fohomini ka Yesu mumon methos en kay. Kay vitani vit. Methos onen ahi mulenuk. Tem katian onom mutut kay. Kihan tomat. Soal ahin ko tisayan onen mul, ahi kila fautut maulian onen miatin saf musil tem katian onen en Yesu. Munak emfati ko posil Yesu, ko kila kapahitan min ahi en solusian famukok. Ahi tata, kay kotahos, hihuri minuk ven en vatianonom mulen naw. Nalong itisa, ven nalong sa sen mengkatianonom, kanamuman tisayan fakatuk. Namas masuk, ven kosan Yesu maten usitionak. Hihuri ven ikay mol erisran matian. Mas masian minuk, kay kurmahian takay, ven tisayan kwa inaw namumoni. Ek fatimo sil sisionom, kamakur Yesu maten ten bututian en maulianonak, kabahi asuponak. Namas masuk, ven ikomumon methos ven tisayan onak. Hihuri minuk ven kosehen sisi mamay venuk lisinges. Nabisuk kisaninin fotutonom hemay vennaw. Kay hadia sisionom minnaw. Hesani minnaw kay huwen keke ek hehatuk hetan min maulian vasionak kanituen maulian kwa mal venuk. Kamaten kail imas masuk enot vasinetan. Navisuk en isen Yesu anatin. Yesu fit usil miatin kail onen. Sip sak kail along rek. Nakilia kail kakail amusilinaw. Miatin kail onen Yesu alah ruay autas. Asalus mini abang basi. Kail ale usil solusian entus onen ahi. Asak visi apo usil sisi onen. Kail abit usili minte saf kail.
Yesu mulamun kail kakataun kail en kay huwan ten ninin onenahi kwa mulen kail. Yesu san hat katien minir katau vina enot nesa. Nirlokovente kami kanir sesente kami. Ahi san kay huwan enot nesa ka enot netan minnaw. Nito hatan minuk lisinges hetakol avong kwa out netan hebus.